garmon nene sur de mo kadong de la de mor kadong de la jim de la chawdu de la gaddu de la ngudu ta ka majiya ma ye larnga ke 2023 ana kame yu gorbra je wala ku ne she larnga wala tuo ke lar ke na ante di me ko ye je ne ringwa raj ke ku social media ke nyam ku me de anje beta gar mo raje ku de ana kan ke lar ke ken garmona jen mun kula rai nga je shi o di o na awareness bi na ire kong kula te lieng ana nje no garmo ke 2023 ta ka telefon de jena la ko ka online ta page mate je ana ta ka Dubai jena ko telefon jena ko computer ni she ka advertise ku yerma go yo kien sikla expensive ni long ene show garmo se she ko rai she ro me ko yin ngai nuor she ro yu la nuor ba choko nene rai yo ko wasam ne ko gwai o je mo ne nuor ko ne tung nuor ma ko telefoni o ke yigo ngana nuor ko yanga yo nuor shi lo je ni wo mo do de ile scam ne nuor me ji ke de ndu pel nuor me ji yanga yene show jo go ro computer ken telefon yo ta halif dollar tene nus medi tene wi show je shi ngamer shi nga je dog me to fake mi ton kwa yenga jo ton ba kuja wo gwi uraran ninda to che gana telefoni ke show garma se je jo gare she jo ma gor bie is come she jo ura shi bum na yo she jo der in yoran der ke sham she jo nte der ke sham triem de je lakin la gor ke jiri de o la na shamin dungran lakin wetriem wi je wal shi de ngai en dungran ne ko inan she jo ura shi bum na yo she jo sheng yi ke sham tedi mem biri de bi je ni ji ngan shi tilma de mel chara long mi she is kam jo manage nuore mo wa is kam ne nuor me kam mo jen ba ka ba yu ngai bo shi nuore shi lo jen homod sho ko rai yero ye telefoni ke dial ye ga ka ko mel je kan mon wala njen ta ka ku yu te ran ma te ka Dubai ana randa mi na kala sho jo ma te gar me ne che yo ka ti che ngamer ana makka dong deri thini na ma deri ngai ure sho bang sho ku gor sho una wona gwa police ni en sura mo kwa jana gwa police ni ene sho waje shi na en police Dubai ne yi investigation no lar ne jen sho en sura sho na wona bang che yo jana sin en sura mo kwa lo trace ne ken jen yo sura kul jang yang jo ure je ran ne sho ngu jo ke jin ku diere ku tem ku warga ku tem ka kuma juba ene yang jo tem baba ka ene de per no ya ka ba ma che warga tem ngan chewe jen je kuma lieven je ku ngai no gar men jen ka dong lui na ke ro de yo mu wa tho lui ni ka dong de ngal yo ka chewe chu ja bo war ga tem je lieven ba je wale chewe gui tele chewe yu pal ba chewe yu biet ene mi ra je ngau wale en je no te ka ne kon te ngwan te ya ka ngai ene te ka company ni te ngwan ko shenen nyang kuma de ang ba chi rai ken ku yime na ka ne de kon te ka company te ya form company to America na kwa na scam ken ba na scam temba mer elar no ba gorji mo temba mer a scholarship temba mer ko ka ngaken ento to dialo America na kene kon tun wan ya kan ai ken shaf ya je ken en ne din kwa na scam pan en yutin je ken chi ken ya employ ne ke lat en company do ya ka form cha na yu gor ken ya nga hi doro ba moiran be ji be ne ken kulo mer ene sheme nuore sha employed sha be nuore be mer ene ba jang nyo employed ba dor ma dong nyo employed ke ken sudia me ku yu le de no mi wa we ran na ma to de je be yo dial be de nang ra ke ji the ni we je na yo to ke pai so njen lar ke yen kwala we ne unity er dun ma lar je ke me nyo de je garme njeno bi ay ngai enwa to ke ene mate ke mu gor bilar gor joga nango ramate di nuore ko na to shi lo jen chala na lo ene ko me nga de jangar ngai no gar ga me nuor mo rai ko chai ngai no de is kam ne nuor me ji ko shaf dien tedi ken yi ka ker kwa yu ba jira me ken chi ngai o ngu nin to ke wi mo na dong ba be is kam ken pa yu ku dial ngar ne ba jura ne bi le me ne nuor na po nuor ba yu ku dial ba juo so to we no te gatin wan te America ye rai sin ke video wona gatin wan America scholarship ni ke ler nan lienga gor kana ler ene woni tier duna go tirodu ene my scholarship tirodu scholarship matedi scholarship mo legit amaleri through embassy
ke scholarship mo ler direct university mo ro nanjin ke ji university direct ene ti kon nan ke ne ura ti rodu connections ke nguni ti rodu kama ni ler ba le ko nan ke connections ura ti rodu donge te ni ramo te di ko ken chan te ka ga nor ya kwan lar ke ne laro ngan chi lar me raje me ngala raje ke evidence mani nyir te ka man nuore te lar ke ne laro mer ke na te ka man nuore te ka nyir ke nga nuore labdor te ka tiner so na ene so chadi ndo pin ke de ji he way te ke connections ye way te ke na ye way ko e company ye way te ke na there is come the jur ene de rai ne nuore jo ngan nya ngu nga che yoku di alje jor ne jo bi le me ne so ngai je nan gwa henke ni to on to na hie ne te kong de bor yol ke ne ram ngai nan to du ne ba yu is come ke je so to ken to bia ke ngai nan gwa wo ngu ma jaro de wi mon chu ja bi ja ne ram yi ngal ko ni ngai ram de ngal ke che ram de ngal ne bi ngai bi palo e ma ra ko tung no kon je pal nuor ne po ne nuor ye ne ji je ni de kwa je ni to ko ne te di tier du nan gwa so mi la je video mena awareness chang je ne kon tung wan ko kon desperate shonne de men ji ran ha bi le mena mo yo bi golat wen mo yo bi nang ra wen mo yo bi ngore visa ke mu ada to dialo ni edun na mo ra manga hinan gwa mo te ke legit way mai le ren do bo nje ne de kul ngazo ma ne ra mi ngai ha gwa shu ja biro yor ke dor dong joge gor ene ko ra me ne me ku ngi scam shi ngi je dok me ni ku nguni de we ne to ke me te me nga ga je ngana nuor sai ngai nuor chi la ne ja din mar ne jurun kon ne mo je nde sin no so ngai je nan gwa mate mat la de ra ye ka ma ngai ye ke ma ji to ku nga sharo de per ra shar ene te ga ke zin wan te ji to ken ku scholarship ni ga te ya me dor ken ku leni panaje ya ke me dor gati ka mayen mar ye ra sinu na aka me dor gat so Sudan ma jiram ke video na je wona che to wono ka be pante we be te gar mo yo yen be nyal so yen gwa ya yen tino so ndo to okay ko bai mer bai pele ran mo yo ti ne bi le me ne we yo ku je ko e company ya employ ne ke ni we je be mo to wa wono wa mer woni wa lu ni ju gwa mo tira mo raje ai banyi wani bina tie gar ka ramadan no ngani ke ramala ro hi de me je ba jo ni ngun yo ma ni na ya me tino ma yu kan me ya me dor gor de ona ba gwa ni kon so ni handan